Wakapolda Gorontalo Brigjen Pol Dr. Andus Puji Prasetyanto Hadi MH, didampingi Kapolres Gorontalo menghadiri pembukaan Perkemahan Wirakarya Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan ke-16 di Bumi Perkemahan Kampus 2 IAIN Sultan Amai Gorontalo. Kegiatan tersebut dihadiri langsung Menteri Agama Republik Indonesia Dr. Kiai Haji Yakut Kholil Qomas, Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andus Budi Waseso, Penjabat Gubernur Insinyur Ismail Pakaya ME.